Amen. Therefore, maandiko mangai ibuku ni za Yuta. Tumekuwa tukifuata mafunzo katika kitabu cha Yuda na tulikuwa pamoja last week. Asifiwe Yesu Kristo. Leo tutaendelea hapo kitabu cha Yuda. Mstari ni wa 4. Mstari ni wa 4. Ibuku ya Yuta ni ibuku za second last katika New Testament. Na ukifika hapo kwa pamoja na mimi utabarikiwa sana. Kwa huko ya mwisho ni Revelation kama Ufunuo. Kitabu ambacho kimefuata Ufunuo ndicho hicho cha Yuta. Cha Yuda. Ama kwa Kiyunani ni Yudaios kanani Judas anyway. Lakini wamemeta tu Yuta. Tisa waende. Mswawa kana maandiko mange imeasia ta o mbiwei. Nondo kwe ando amwe meliketie na kimbithe ando ala maandiki wetene usililo o ando matamukea ngai makia lula mumo wa ngai waito wethiwe uthei wa kweka mimeo mithuku na kumukaya mwamuli na mwiyai waito niwe umwe eweka Yesu Kristo. Muso waonde ni mwasa. Tuifoka so nikasamoka nini? Akana mbenge. Nondo kwe ando amwe melikitie na kimbithe ando ala maandiki wetene usililo o ando ala maandiki wetene usililo weba na ngai ni adhime ndeto yake. Sema amen. Ibuku za Yuta ni ibuku za kilungu kimwe choka na kilungu chu chandiketwe kwandu wa otondo twatabwa ando malikete katikati wa etikili makalika kimbithe pa imundu wezi kana ni malikete na yu malikete ibuku wasoma yonde teona kana kulika kwa kana drawbacks kwa kana problems nondo mena momanisyo madhuku. Are we together? Na momanisyo nito mama notwende nambe twi mama no mundi endi undula wibata muno ni Yuta aliandika ibuku thi eona kana ni kwathaniwe kana ni makasililwa. Praise the Lord. Ni kwa andikiwe tene imeandikwa kitambo kwa hawa watu watasililwa andwa malikite kanisa nepinda yu yake nono tabi andume kanisa usililowo ni waandiki wetene usililowo ni wathani wetene. Of course anduma ko weta kanatene ni kwathaniwe mena bata wakuweta mao wathani kumai kyo wende maka weta ibuku za Isaia liasia kana ibuku za Ezekieli liasia laka kana ibuku za Zakaria liasia kana ona Sabuli ni anenia yuluwao wandu mamuthemba weba lakini ndekweka u itonya kana kwena mithemba ile ya mawathani either wathani wa mbenola oro kanola wandikwa ti wende watamukiwe ni mundu nikenda tukazazia mwathani Isaia ni waisie. Asifiwe Yesu Kristo. Lakini ibuku zina wathani lakini wathani ula mwandikebo ti wa kawaida ni unique. Ibuku zina wathani endi wathani ula mwandikebo wiki bathukanio. Praise the Lord. Sisa verse 5 easia na yu ningwenda kumulilikania hata iwe Yehova wala tukuexpectia atusome mawathani yu nukutulilikania hata ona kau ni muminite kumana maundu onthe undo mwiyai wambie kutangia andu kumaumia nthe ya Misili na itina ni wamanangie alamata itikila. Verse 6 na alaika alamata asovya unene wo ene indi matie utuo wo ula wa maile amakililie me obe na mbingu si atene na tene kivindune ubika usililo wa mudhena ula munene. Na verse 7 otondo Sodomu na Gomora na ndoa ila ingi siainde mene nganite ene otaasu kweka ula leina kuatia mondo mamwe matekawa ni maumililwe methiwe Ngelekany'o ya kuthina usililone wa mwaki wateneena chao again. You see, that's a new way of prophesying. Na natusomea undu Isaia wawetie lakini atunenga prophecy ya mekalile yando na undu mekie Yehova asongea kana Yehova ameka naenda utumia Ngelekany'o sio taumanisio wa wathani. Praise the Lord. Tuesukulu kita wa typology
Tell your neighbor typology. Ne wathani wa Ngelekany'o. Are we together? Ikenda tu nundu Yuta yaziai. Otondo andu Maisraeli mekie ila maekuya weone. Notondo alaika mambe mekie ila maekuya mwambilioni. Notondo Sodomu na Gomora mekie na Yehova amasilila no wo athani malikete katikati wenu mekwa. Asifiwe Yesu Kristo. Oza Ngelekany'o. Na mitwa yota chao tawathani. Praise the Lord. Kuba tunengete Ngelekany'o shandu atatu. Na ni wo wathani. Ngelekany'o ya Israeli meweoni. Ngelekany'o ya alaika otondo twaweta. Ona bena Ngelekany'o ya andu Sodomu na Gomora. Ndana minukilia bahu. Wasia verse 7. Enenga Ngelekany'o ya Kaini. Na enenga Ngelekany'o ya Balaamu. Na enenga Ngelekany'o ya Kola. Ndena andu mautiani omuko. Alao no matumi ata example ya kutonya muminukilio wathani ala malikete kanisani. Asifiwe Yesu Kristo. Praise the Lord. Yuni nabata wo muya hii. Kwa naundo andu asumekie ngaini wa masilile. Na kwa nundu Yehova wa masilile no wo wisilila malikete kanisani. Na momanisio matema uo. Ndeto Yesu naenda kusete kuitunike. Asifiwe Yesu Kristo. Nundu maandikoni manga hii batitu Ngelekany'o Nthuku. Dona Ngelekany'o nzeo. Amen. Isu Nthuku siandikitwe botu isuvie. Tuweka naita moto kathila tao. Tamo. Lakini kwe mbingi maandikoni manga hii Ngelekany'o nzeo tuatia. Na nthini wa Ngelekany'o sio tuima na undu ngai uilie. Nikana tuikie pina na ito tuakinao kula makinile. Tukona moseo na mwathimo mao. Mwathimo.